wonke sibingelele isizwe sibingelele bonke abantu abaphilayo sithi angeke uze kuhlale kunje angeke uze kuhlale kunje musu ukukhala mntaka baba musu kuyibukela phansi mntaka baba awusukume njengawo wonke umuntu ekuhlale kunje kusho mina udokotela u2+2 sigadla senyama safele emazweni undaba zabantu zakhulumisa makhuluma kwahlula iphoyisa sacela nibe nathi nize ningasali ngomhla ka10 ejozini kwamhlaba uyalingana dokotela u2+2 special akuhlupheki phatha u15,000 njengesandla 15,000 ngesandla okufuna uyobukusho kwenzeka ngaleso sikhathi 15,000 uphathe ngesandla phansi ejozini kwamhlaba uyalingana hayi kumanje kangikho kodwa sikuphi la sikuse Horseback lapho esikhona Horseback la sikhona njengamanje kodwa ngomhla ka10 December special saka dokotela u2+2 only 10 wonke umuntu obasho yonke into ayifunayo simsize simlekelele angaphinda ahlupheke angaphinda axakeke siyabonga.